Tuğanlar assalamu alaikum. Doni KG kanalımızın görüşçüleri. Жалпы кой көрөрмандары саламатсыздарбы? Бүгүн 21 февраль 2026 жыл. Достор, каналга катталып видеого лайк басканды унутпаңыздар. Реклама үчүн 0707 388 350. Эже, кандайсыз? Канчадан козулар? 17,5 кочкорлорбу? Баштадыңызбы сезонду? Жакшы экен, мыкты экен олар. 17,5 дейсизби? Мынакей. Канча айлыктар булар? Чоң-чоң линиялары бар. Karzay deydi. Номер айтасызбы? 0500 0500 менен 11 29 04 түшүп бересизби? Түшүп берет экен. 17500дөн. Мынакей. Чоң-чоң козулар экен. Да 2 4 6 7 баш экен. 7-ни бири кыдыр деп алып алды. Сатат экен. Кочкор канча экен байке? 100. Тишичи, тиши. Козу, ой, бой. Мынакей 100 дейт. Козу экен, куйруктагы жакшы экен. Линиясы кайсы? Форс. Лайдаңыз. Маалымат жакшы бербейт экен байкем, онлайн сатпайт экен. Кандайсыз байке? Канча bunun баасы? Баасы 70 миң деп атабыз. 70 миң. Тишичи? Тиши 4 тишке өтүп атат. 4 тишке өтүп атты. Грузиндин линиясынан. Грузиндин линиясынан. Могучу могу? Бул да 4 тиш бар линиясы. Ландрас дейт. 4 тиш. Баасычы? Баасы 50 миң деп атабыз. 50 миң экен. Номер ким айтат? 703 0703 105 105 700 чалып көрүңүздөр, Кеттик эмесе. Могу жаанда навестин астын көрсөтөлү туугандар. Бул Дон Кабар YouTube каналыбыздагы кой тарткан видео эмес, өзүнчө бул. Мына соода болуп атат. Канчага соода болуп атат ушул? 3 кочкор соода болот. Канчага? 60тан бир аз кем бар. 500 60 Жүлдік пакет қанша тұрып алдым мен? Кайсы чөө могу? Канчадан ар бири? Аке 500 сом тұрады мына. 20 20 Разы болып беріңші. Разы болуп бериң. Канчадан кетти? 57-ге 3-өө? Буйрусун алган, саткан. 57.500 дейт. Болду, ысык атадан. Ысык атанын кочкорбу булар? Кочкорлор каяка кетти ошондо? Алабука, Жалал-Абад облусу Алабука. Тугандар мына алынган бааларды да көрсөттүк, достор. Кана, эмезе биз менен болуп туруңуздар. Ма тизилет го койлор. Эси ким экен буякта? Ассаламу алейкум. Байке, канчадан экен могу койлор? Кой караңыз, Койлор 15 Машалла. 15 миңден не булар, Могу козуларчы? Онлайн сатасыздарбы? 3 миң. Линиялары кайсылар? 80. 65 миң экен, Мына койду караңыздар, туугандар. Боос бекен? Канча тиш экен? 6 тиш. 6 тиш. Могучу могу ичиндеги. Мына могу. Аны билбейсиз, Онлайн сатасызбы? Жок дейт. Достор, жаан жаап кирди. Мына навестин ичине киреличи. Туган, бул койбу? Канча? Наракты карап ал. Наракты карап ал. Сени тартпайм, наракты карап ал. 10 миң доллар? Козубу? 2 тишпи? 2 тиш экен. 10 миң доллар дейт. Мына. Көрүңүздөр. Номерин айтасыңбы? Карбонос мощный экен, Кайсы линия бул? Линиясы патронның қызы. Патрондун кызы дейт. 10 миң доллар дейт. 10 миң. Буяктыкыбы, Могу Афган канчадан? Салам алейкум. 3,5 миң доллар экен, Мынакей Афганбы бул? Таза Афган. 3,5 миң дедиңби? 3,5 миң доллар дейт. Бооспу? Канча тиш бул? 6 тиш экен. Могу мыкты экен, көз тийбесе. Бұл жаңы тіс жарып. Жаңы тиш жарып тур мынакей. Узундугун караңыздар. Номер айтып койчу, номер. 0778 11 54 97 дейт. Чалып көрүңүздөр. 10 миң доллар, 3,5 миң доллар. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Козулар канчадан? 2 миң, 3 миң. Линияларычы? 7 айлык козулар. 7 айлык козулар. Ургачы бары? Бар ургачы. Мынакей. Улак баштарын көрүңүздөр. Линиясы кайсы линиясы? Линия барбы? Кайсы? Малыш? Малыш дейт. Онлайн сатабызбы байке? Кана номер айтып коюңуз. 0705
75 06 55. Çalıp görüңüzдөр. Ayke assalamu alaykum. Koy maşallah gösteri bezim mana. Kulağı kança çıkat? 23. 23. Öte çok. Tişi qanday koydun? 6 tişke. 6 tişke öttür. Kança sorup atasız? Bası. 2,5 dolar. Hazır boğuz bu? Je kısır mı? Kısır eken. Liniyası var da. Linyası. Qaysi liniya? Çipleri var mı? Karabroski. Karablovski liniya eken dostlar buna. Görüңүздөр. Buna qarаңызчы. Bunu 60 lira. Buna 60 lira atdı. Buna ayken. Boğuz mu bu? Bu boz. Boğuz buna. Dişiçi? Bu 60 bulda. 6 diş ekenlik. Online satasız mı? Aa. Aytıp koyuңuz nomer. 0702 menen. 46. 46 48. 48 38. 38 mınaki koy. Maqul ayke. Mına bu yakta dağı. Qana görsetöle. Qaysı qoylar? Qanchadan bular? Göldükü. Qanchadan surap atasız? No metr menen kulaklarını çene etkesi boyları ne? Bağları qanchadan bolup atır? Bol 200. 200 değil. Boz. Boz. Qancha? Bas qancha? Jaqin boz. 200 'den. 200 döndü. Moğuçu moğu. Öngü de жақсы. 100 değil. Buldağı boz bu? Kozulu var mı özünce? Bu kozu kayak kimdiki? Koz 30. Özünce. Özünce. Özünce 30 min değil. O çok sarının kızı. Ha, çok sarının kızı değil. Gözürdün kızları. Gözürdün kızları değil. Ne linyalar olmuş. Boz. Çakına kaldı. Boz. Göldük. Göldün qaysi yerine geldiniz? Jetegüz. Jetegüzdük ekan. Mana gölde de жақсы koylar var. Mana Çok sarı. nomer aytasыңlar mı? Nomer ayt koy. 554 554 672 672 672. 672. Aha. Ket. 15 lira da bu konu. Ayke koylar bu? Koylar mı? Qo'chqorlarni uxtata turgan qo'ylar ekan a? Tartpayla qo'yaymi? Basichi. 15 ming dollardan ekan. Mayli, tartpayla qo'ying. Qana, qancha ekan buningiz? 100 de otam. 100 ming? İki tiş. 2 tish ekan, 100 ming deb atibdi. 2 tish. Mana. Ko'ringizlar. 100 ming a? 2 tish. Ha, yaxshi. Nomer aytyapsizmi? Onlayn. Aytib qo'yamiz. 0500. Buna Qo'chqorga. 0500 205. 205 910. 910 ekan. Bu qo'zi qancha ekan? Qo'y bu. Değil mi? Bozlu koy. Ha, mana qo'zisi. Qancha bahasi? Değil mi? 35 lira oldu. Ha, 35 ming a? Mana 35 ming. Qo'ylarga jarasha bog'lar. Rahmat. Va alaykum assalom. Qana, bular nelar? Qo'zlar bu. Barı kozlar. Bardi qo'zlar, urg'ochilari. Qanchadan? 60 mingdan. Liniyalari-chi? Bereke. Bereke degan liniyadan ekan. 8 baş bardi qo'z, a? Buyursa mana kuzunda qaçsa dayar, a? Miqti qo'chqor qo'shishsa bo'ladi ekan. Nomerini aytib qo'y. 706 706 menen 070 070 060. 060 çalыңızlarını. Onun boyu 85 86. 85 86 çıkat ekan boyu. Kulağı içine bolğan. Ha, bolğan he. Qana Onu 78'den uydu. boyu. 80'den uydu. 80'den öydü 78 kulaklarıçı. 20 20. 18. 18. 18'den uydu. Öydü ekan he. 20. Bu Donny KG degan kanal. He. Qayaqda? Bo'ldi. Aha, qolgan ma'lumotni esne chalib so'raysizlar. Buni qo'chqor qancha? Voy, voy, uzunluğunu qarangizlar. Bahası? 250. 250 ming. Qancha tish? Hozir borab. 6 diş. 6 tish ekan. 250 ming. Qaysi liniya? Ataman. Ataman deydi. Nomer aytib qo'y. Balkim alam deganlar bo'lib qolsa. 500. 500 meni. 26. 26 07 96 ekan. Qara, voy, qo'y. Tartib qo'y dedilar, qayoqqa ketdi?